Hi ma'am, I can share bangang Masijo percentage ki waiba angka ma pudun lai hai ba angka si SSC GD 2011 da angibani ko aduna question jina hai biji how much is the 10% of 24.2 more than 10% of 24.02 hai bani aduna question je ho da jo ke video ji aroi da jo ha ke question je do koi mamut tan par hot patar gudi angang sing yam lai ni ani ji comparison je different we do put ho loi adu ma se da moina ko li ba ma'am je hang ni ji koi to ko su adu ka so adu da ya more than kam different we gave du je ngaloi I will be 10% of 24.2 10% of 24.02 see I adum tapna dum hai hot ke adu first step dai na hot ka da ji first step ta kai do ke aham bagi part ho lo 10% of 24.2 hai ne si ji kai do ke na ba matam da normal hot ba duni sado ho lo ke sma e bi are 10% je koi ni sini 100 na divide to into 24.2 si le adu di 100 na 10 divide to tar ke 0.1 ai hana loi hai gre into 24.2 si adum samje laga akang bangang da di 0.1 na dum chatlau chaki ai ado khang da busing ge na holak pani ko ye adu da ani ji into to tar ke kya tare 2.42 tare si je koi na 1 ni lor 1 concept 1 ni lor concept 1 ni si concept 1 second concept ama muk chat je second concept chung la je step second step tamo second step that is not 10% of 24.02 hai adu itar ge dai ngasai do minus 10 di 100 na divide or ni into 24.02 adu di divide or dai na hai gre 0.1 into 24.02 si into tautar ge di kya tar ge na hai ba matam da 2.402 tare si jina keno tare level kai hai tare asai gi question 2 tare kalo hai bi ani ji gi different to hai bi ani ji gi different to hai bi do yam line adu to yare 1 khange aham bai ji khange ani shu bai ji khange ani ji minus to ro ani ji minus to ro kanda ani ji minus to kanda tar ko duni ngasai gi more different oi ba hai ji kana minus to be ba ai na hai 4 ani kana minus to do ba 2.42 minus 2.402 hai bati ani ji sado bagi ne ba 10% of 24.2 isna kya ta ba 2.42 adu duga 10% of 24.02 gina kana ta ba 2.402 ta ani je minus doktar gadi kya tar ge na hai matam da 0.01 ai ta sini ani ji gi khena ba hai je to aduna karamba question chumme na hai matam da sigi ani ji khena je 0.01 ai na question number b ji chumme answer ji b ne so amang jing sini ai no holi je ado question mamang da hanging bajing ai dum pudun lakni ngasi holi bichina SSC GD 2011 da angibani ano question ji au boda jawab ke aroi boda jawab ke na koi nungai ba tar gati knowledge bang ba tar gati like tormu subscribe tormu comment tormu mathang da su hangi ba sei kuding question puduna lake na ngai dun lerom